Так, алдыңыздарда туғандар Dodge Hornet GT. Көріңіздерші, машинаны аппақ емес, қап-қара түшті. Так, усиленный көріңіздер. Тормозаналарындағы 26.500 дирхамнан башталды, 58.039 миль жүрген. Екі объем, полный привод. Туна растамашкада арзан болады. Машина екі ешік замена болады. Қараңыздар. GT. Машина өте сон. Партрониктер нөмірі бар, бесключевой доступтарда. Ичі мында шындай кожный салондорды. Қараңыздар, башқача. Шеттері кожа екен, орталарын неме айтпайлы қойын. Так. Старт-стоп кен. Спорт режимдері бар. Старт-стоп неден босаткенстер. Арқасында кеңірі болаткен туғандар. Мини кроссовер. Машында көрсеңіздер болады. Пин-кодтары мына ушул жерде жазылып тұрады, қызыққандар. Байланышыңыздар. Бұйырса, қанша сом тегерінде алабыз, мен сіздерге жазып қоямын. Қайырлыңыздар. Dodge Challenger 2019 туғандар. Машинаны көріңіздер, нардагерей түсті. 16.500 дирхамнан башталып атат. 4.000 чем-то доллар, 73.809 миль, 3.6 объем, полный привод. Машинаны жабырқан жері бір лобой алмаштырыш керек. Крылондо мятина іштері бар. Капоттору жақшы. Сызылған бірақ. Жасатып қойсақ болады өзін. Алдыңғы бамперлерін алмаштырыш керек екен, бір фара, крыло. Шул жақтағына. Бесключевой доступтар бар туғандар. Машинаны көріңіздер. Арқа тарабында дағы майда чүйді бамперлерін қойыш керек. Фаралары нашыл жерлерін алмаштырасыздар. Қалған жақтары жақсы, багаждарын тегіздетіп қойыз. Арзан қойылып тұр туғандар. Өте арзан қойылып тұр. Жақшы баға алып жасарып менсек бұл салондорын көріңіздер чеме. Қып-қызыл салондорда. Так, электрическое сиденье плавающий. Обдуфтар бар. Подогревтер бар туғандар. Кичик авалдары да өте сонун екен. Так, екінші ряд. Байқаңыздар. Сыққандар осы жазасыздар туғандар. Ушул жерде вин-код арқылы Carfax'ын текшересіздер. Так, BMW туғандар X4 2021 M40i заводской М-пакет. Так, 3 объемды. Машинаның алды жақтары полностью оригинал. Carfax'та жеңіл. Передний камера, передний партроник, дистроник, LED оптикалар менен. Биржестон шиналарының состояниясы жақсы, титановый дискаларда. Так, лобовое стекло оригинал, проекция бар, камера 360, 4 ешікте бесключевой доступ. Так, карбон, память сидений, Harman Kardon. Так, М-порог, М-руль, кожаный салон, перфорациямен автомат коробкада, старт-стоп монитор. Подогрев бар, климат-контроль бар, панорама үсті, темный потолокты, airbag 2 шторадан шыққан, қалған основной airbagтары полностью оригинал екен. Carfax бойынша тексеріп көресіздер, стикерде 2020-12 ай, Россияда тақырной. Бұл жағынан арқа жақтарында, ұшыл крышка багажникада біраз мячина бар екен, бампері краска болады, бір плафон алыш керек, анан мына ұшыл ешіге возможно алмашады. Пустой ешкеч. Комплектация полный. Заводской М-пакет 2021. М4 кімге қызық болса, байланыша бересіздер. Range Rover Sport Supercharged 5 объемды туғандар. Машинаның арқа жақтарында вложение жоқ, сол қаптағы таза. Дискалары көріңіздер. Дискалары необычный. 4 ешікте бесключевой доступ бар. Акустика Meridian. Задний кожаный салонның состояниясы өте жақсы, перфорация менен, задний подогрев сиденье бар. Камера 360, память сиденья, электропривод, кожаный сиденье. Кожаный руль, проекция бар. Так, полностью мониторда управления от бұл жақта. Электропневмоподвеска бар екен. Потолок панорамасы менен. Оң жақ шторадан, бір боковой сиденьядан airbag шығып тұр. Основной airbagтары таза. Carfax'ын шул жерден тексеріп көресіздер. Стикер бойынша 2019 4 ай. Так, мына жағынан тартып қойын Carfax'ын винде. Лобовое стеклода трещина жоқ. 60.500 миль. Машинаның вложениясы алдынан бір бампер қойыңыз. Фарасы, решеткасы бүтін. Анан ходовой часть крыло қойышыңыз керек екен. Анан диск алмашат екен. Задний видке крышка алыш керек екен. Машина вложениеда 5 объем менен Range Rover Sport комплектация. Kia K5 2022 1.6 объемды туғандар. 7500 ғана дирхамнан башталып, машинаны көріңіздер, полный приводты қойып тұр. Передний привод болса керек.
Bir göreydi. Tak. Arka tarafından bamperlerin adet gençler. Бескільчовый доступтары бар. Задний вид күзгі ойдырышыңыздар керек. Электрический сиденье, LXS комплектация, базовый комплектация. Антизанос бар, линияны қармайды туғандар. Электронный багажник, автохолд. Драйв мод полностью бар екен. Ичкі авалдары дағы сонын. Вин кодтары арқылы Carfax'ын тексере бересіздер. Ысқындар. Өмердің сенасын жазып қоймаған шағалауыз. Бамперінде алдында кішіне бамперінде іштері бар екен. Өзін жасап қылдып қойсаңыздар болды туғандар жаматып. Шол жері ғана. Так, Jeep Wagoner шығыптыр 2023 жылқы 15.700 миль менен. Так, машинаның оң қапталы, алды жағы таза екен. Power режимиясы сразу көргөзө кетейин. Мына ушул крыло. Крылоны алмаштырабыз. Анан передний эшиги өзү жасалат. Ходовой частина бир аз работасы бар. Жел чыгып калтыр, ошо эңкей калтыр бул жагыначы. А так передний бампер, дистроник, парктрониктер, линзовый оптика, туманка бар, титановый дискаларда, шиналар 100 тонн. Так, лобовое стеклодо трещина жок экен. Оригинал. Бесключевой доступ, салонга келсек, электропакет, память сидений, Альпина дейт, Альпина. Электропривод, кожаный сиденье, перфорация менен. Салон состояниясы өтө жакшы, кожаный рульда, машина необычный. Электрический щиток приборов, мындай чоң монитордо, климат-контроль, подогрев, обдув сиденьялар бар. Airbag оң жак штора менен бир боковой сиденье чыгыптыр. Аркасы капитанский сиденье, 3-чү ряддагы бар. Салон кеңири, таза. Carfax'ын ушул эшиктен көрөсүздөр. Стикери боюнча канча экен? 2023 8-ай. Jeep Wagoner. Салондарды көрүңүздөр. Задний климат-контроль, задний подогрев сиденьялары бар. Üstte чоңный потолок. Машинанын арка жактарында. Арка жактары жакшы экен. Бул жактарында да вложение жок. Toyota Camry 2019 жылкы 2.5 бензин, комплектация SE. Машинанын алды жагы сол оң капталы, полностью таза экен. Эми жууп даярдап атышат аукционго. Арка жактарында да вложение жок. Задний крыло таза. Основной Carfax ушул эки эшикке болуптур. Эки эшикке бустай алмаштырабыз. Крылону алмаштырабыз. Бир задний вид кадайт экенбиз. Сөйөктөрү кандай экен? Порокко удар өтпөптүр. Стойка деле таза. Мына ушул алдыңкы стойка бир аз өтүптүр. Салон тазалашат азыр. Электропривод, кожаный сиденье, airbag руль менен буттан, анан шторадан чыгыптыр. Автомат коробкада. Carfax'ын ушул жерден көрүп коесуздар. 2019 5-ай. 2019 болса керек. Бир диска коюш керек экен. Camry. Корейский люкс класс 2019 жылкы Genesis 170. Самый максимальный комплектация менен 3 объем, бензин, пробег 74 000 гана миль жүргөн достор. Старты басы $7100 коюлган. Передний крыло под замена, бир диск алат экенбиз, фаралар таза. Решеткасы да таза экен, пустой бампер алынат. Минимальный вложение, черный дискалар менен. Проекция лобовой бар. Бесключевой доступ, слепой зона, 360 камера, повторитель, поворотниктер менен. Ички салонундагы тугандар. Ушундай черный, красный ниткалар менен аралашкан. Черный салон, электропривод сиденья, акустика премиальный класс, лексикан, память сиденья бар, электробагаж, линияны кармайт, мультируль, подогрев, обдув, беспроводная зарядкалар менен, машина старт-стоп менен жүрөт. Көрүңүздөр. Черный потолок, алькантара, панорамный люк бар. Вин-код боюнча 2018 июль айы тугандар. Кыргызстанга 8-айга чейин кирет. Көрүңүздөр, задний подогревтерден бери airbag подушка эч бир жерден иштеген эмес. Машина по кузову полностью таза. 3 объем, турбина мотор. Көрүңүздөр тугандар. Ассаламу алейкум тугандар. Алдыңыздарда Chevrolet Suburban 2021 5 объемду 38500 дирхамдан башталат. 125 000 миль дейт. Машинаны көрүңүздөр, чум кара түстү, жабыркаган жагы мына ушул передний частьтан сол тарабы. Бир фара, бамперлерди каратып коет экенбиз, крыло алмашат болгон подкрылниктери турат. Эшик тараптарында удар болгон эмес, калган жактары жакшы. Мына ушул жерде вин-код аркылуу Carfax'тарды текшерсеңиздер болот. Так, подножкалары бар, машинаны көрүңүздөр.
Субурбан кыйла узун болот. Салондоруна келе турган болсок, бескүлчөбөй достуктарда ички абалы кара кожаный салон, электрический плавающий сиденьялар менен комплектация дагы жакшы. 7-нчи ряд дагы бар. 3-нчи ряд тугандар. 7 орунду машинаны көрө бересиздер. Nissan Rogue спорт комплектация менен 2022. Эки объемдо полный приводта 92560 миль менен көргөнүңүздөрдөй аппак түстө машина 8500 дирхамдан башталат. Мына ушул ходовой часть жагына каратып коебуз. Дискасы жок экен, эшигин өзүндө сатабыз. Капот да өзү салат туган. Бир крыло алабыз, задний вид. Так, мына ушугун пластигин алып коет экенбиз. Салондоруна келе турган болсок, механический сиденье тугандар. Газовый комплектация көргөнүңүздөрдөй. Бир дагы айырбактар иштеген эмес. Ички абалынан салондору өтө жакшы тугандар. Полный приводта спорт, эко режимдер бар бул жерде. Басып алмастырсаңыздар болот. Контроль. Коддорун ушул жерден текшере бересиздер. Сыккандар болсо жазыңыздар, буюрса аппак түстө полный приводта жакшы бага алсак болот. Honda Accord 2024 жаңы кузовтардын бири, эки объемдо машинаны көрүңүздөр. Так. 9890 гана миль жүргөн, 36500 дирхамдан башталат. Передний приводта, жабыркаган жагы мына ушул алды тарабынын оң тарабы. Бир крыло, ходовой часть, бир фара, бамперлерин каратып коет экенбиз. Машинаны көрүңүздөр. Партрониктери полностью бар. Люктарынан бери. Так, 54-нчи лот номерде кирет. Мына ушул жерде пин-код аркылуу карпаксын текшересиздер. Буюрса ойнойсуздар. Калган жактары жакшы. Айырбактар путунасы менен рулдан иштеген. Шторка дагы иштеген оң тараптан. Пин-код аркылуу карпаксын мына ушул жерден текшересиздер. 2024 6-нчы ай. Эко спорт режимдер бар. Кожаный салон, подогрев, двухзонный климат контроллер да бар экен тугандар. Плюс гибрид. Машинаны колдон чыгарбайсыздар. Honda Accord 2019 эки объем гибрид моторда. Белый жемчуг түс. Машинанын карпаксын айтайын, только мына детальдары краска болот. Мына сөөгүнө өткөн эмес удар. Мисалы, крышка багажника, задний крыло, эшиги, мына эшигинде деле мячина бар экен. Оң жак эшик, бир айнек салыш керек. Бескүлчөбөй доступ, электропакет, тряпочный салон, мультируль, липсток бар, монитор, старт-стоп, airbag, сол жак штора менен бир боковой сиденье чыккан. Карпаксына 2018 стикер боюнча 11-нчи ай, проходной. Жакшы бага алганга мүмкүнчүлүк бар. Енді көресіздер ушул жерден. Бир задний вид алып келебиз. Алды жагынан бир пустой бампер алабыз. Фарасы бүтүн, крыло краска болот. Анан мына жактан задний крыло менен эшик краска болот экен. Мына ушундай Carfax'та Honda Accord гибрид 2019 жакшы бага алганга мүмкүнчүлүк бар оюндун баш жагында. Ford Bronco 2024 жылкы акыркы модельдер. Машинанын оң капталына вложение жок. Алды жагынан бир комплект бампер алат экенбиз, эки фараны коет экенбиз. Дистроник бар, бампер усилитель тоже коебуз. Бул жагынан крыло коюш керек, анан мына ушул капоту жасалат. Мына шиналардын состояниясын көргүлө. Машина жапжаң боюнча, салондо таптаза экен. Бескүлчөбөй доступ бар, подножка, электропривод, кожаный сиденье, двухцветный, кожаный рульда, чоң монитор, автомат коробка, подогрев пар, подогрев руля, климат контроль, старт-стоп тоген. Полностью үстү ачылат, электрический. Airbag руль менен штора боковой сиденье чыккан. Carfax'ын көрөсүздөр, ушул жерден текшерип. Стикер боюнча 2024. Машинанын арка жактарында вложение жок. Кимге кызык болсо жазсаңыздар, дагы подробно текшерип, краскаларынан бери тартып жөнөтөбүз. Бүгүн Sorrento'лордун корозу түшүп калыптыр. Мына Sorrento'ну колдон чыгарбайсыздар деп ишенем. 2020 Kia Sorento 26500 дирхамдан башталат. Жүргөн милин караңыздар, 46000 миль жүргөн. Машина Run and Drive 2.4 объемдо. Так, Carfax тугандар мына ошо алды тарабынан. Капотторун жасалат. Мына ушул жерге да кайрылган, крылолору полностью өз жарайт тугандар. Бамперин алмаштырасыздар. Эки фара салат экенсиздер, радиатор тараптарына жумуштары жок тугандар. Машина өтө сонун вариантта, колдон чыгарбаңыздар. Салондоруна келе турган болсок,
Так, лобойдун тиришине кеткен жок, вин коддорун мына ушул жерден текшересиздер, болбосо бул жерден дагы көрсөңүздөр болот. 2020 марттын 16 экен. Так, подогревтери бар, ички абалдар, салондор да таптаза, бир дагы айырбактар иштеген эмес. Так, шторка болуп коюптур бул жагына. Ичин көрүңүздөр, таптаза. Драйв мод, туугандар, слепой зона иштейт экен. Антизанос бар, круиз контроль, голосовое управление, штатный мониторлор менен состояниясын караңыздар. Carfax кимге болсо жазыңыздар, срочно текшеребиз. Буюрса колдон чыгарбаңыздар. Туугандар, бюджетный вариант Honda Accord 2020 жылкы. Ушундай белый жемчуг. Carfax'ы ушул бир бампер алынат экен, пустой крылосын, эшиктерин жастабыз туугандар. Бир дискасы запаскада турат. 87 000 пробег, старты баса $6500 коюлган. Ичи черный кожаный салон, ортосу велюр туугандар. Мынал эшик, крылосунда бир аз жумуштары бар. Спорт дискаларда белый свет, 1.5 объем, турбина, спорт комплектация менен задний бамперде жасала турган жерлери бар. И ушул задний крыло эшикте бир аз дефект бар экен. Ички салону ушундай кожасы менен таза салон, электропривод сиденьяда, мультируль, машина линияны кармайт, штатный мониторлор менен, лобойлор таза, airbag подушкасы эч бир жерден чыккан эмес. Вин-код боюнча 2027 ай достор. Кимге кызыкпаса кайрыласыздар, жакшы бага алып берген аракет кылабыз. Бюджетный кроссовер сурагандарга полноприводный Nissan Rogue Yaposhka туугандар 2019 2.5 объем, машина 4 ВД, 134 000 пробег жүргөн. Carfax'ы ушул передний частьтан бир пустой бампер экен, фараларда таза, решеткалары таза. И астынан жетпеген детальдарын алабыз. Молдингтер алынат экен. Ички салону бескилчой доступтар менен, подогрев зеркалдар бар, электропривод сиденья, подогревтер менен ичине жакшы бир химчистка керек. Рульдан гана airbag чыккан и левый боковой туугандар. Потолоктору таза, полноценный кроссовер. Вин-код боюнча 2018 12 ай. Мына туугандар. Ичиштери генен, Япошка, задний бамперде бир аз краска алыш керек экен. SV еще 2.5 объем 4 ВД. Задний парктрониктер бар. И мынал ушул оң эшигинде бир аз дефект бар экен туугандар. Но өзүн жасатсак болот. Jeep Gladiator 2021 жылкы 3.6 объем менен машина 4 ВД. Так, машинанын оң капталы жакшы экен, эшик крылолору широкий шиналар салынган. Бул жактан ходовой частьтардын баардыгын көрүш керек, төртөнү тең. Анан мынау крылонун үстүнө мындай накладка келет, ошонун үстүнө алыш керек экен. Крылодо мячина бар, жасалат. Эшикте да сарыкына мячина бар экен. Салон ушундай, тряпочный салон, кожаный руль, раздатка рычаг менен, старт-стоп, ичинеги монитору бар. Airbag'тар чыккан эмес экен. Винди ушул жерден көрүп коесуздар. Стикер боюнча 2019. Так, подножка бар. Мына ушул кузов жагынан да удар болуп тур, арка жагынан. Задний ходовой частьтарын көрүшүңүз керек. Машина кимге кызык болсо, байланыша бересиздер. Спорт комплектацияда Jeep Gladiator. Kia Sorento 2019 2.4 объемдуу полный привод 72 000 миль 23 000 дирхамдан башталат туугандар. Машинаны көрүңүздөр. Лобойлорун алмаштырышыбыз керек экен, бамперлерин каратып коебуз. Фаралары жакшы, крылосы да жакшы экен туугандар. Бескилчой доступтар бар. Ичин көрсөңүздөр, механик сиденье. Стакаларына карасаңыздар болот. Драйв мод, механический алмаштырып эмеге 4 ВД алмаштырып кошо турган раздаткалары, электрический антизанос бар. Бул жерден вин-коддорун текшерсеңиздер болот туугандар. Кожаный руль, старт-стоп, машина өтө сонун. Кызыккандар болсо, аппак түстө 2019 кыштан Sorento 2.4. Мына ушул вариантты колдон чыгарбайсыздар го деп ишенем. Полный приводто. Kia Sorento 2020 AX комплектация туугандар, 3 объем. Передний приводта 54 000 гана миль жүргөн, 8500 дирхамдан башталат. Машина чүм кара түстө, полный комплектацияда туугандар. Көрүңүздөрчү машинаны. Бир фара, крыло. Мына ушул жерде крышкасын коебуз, эшик алмашат, порогтарды тартып коебуз туугандар. Бул жердин айнектерин коюп коет экенбиз. Мына ушундай көргөнүңүздөрдөй кожаный салондорду. Комплектация полный туугандар. Драйв мод, экоспорт режим, автохолд дагы бар. Антизанос линияны кармайт, слепой зона. Машинаны көргөнүңүздөрдөй таптаза. X3 объем болот. Кызыккандар мына ушул вариантты колдон чыгарбайсыздар. Панорамасы менен.
бесключевой доступтары бар. Салондарын бир көрүп коюңуздар. Электрический сиденье. Коддор боюнча Carfax'ın ушул жерин текшересиздер. 2020 8-ай сентябрь экен. 8 сентябрь. Самый максимальный комплектацияда Kia Optima түшүптүр. Көрүңүздөр. Арканкы стопторунан эле байкасаңыздар болот. Партрониктери бар, дискалары. Мына ушул ылдыйына юбкасын алып коюшубуз керек экен. Бесключевой доступтарда полный кожаный салон, подогрев, обувтарынан бери бар туугандар. Двухзонный климат-контроль. 65 000 миль жүргөн машина айтасың. Мен коддорун Carfax'тарга кимге кыз болсо мына ушул жерден текшерсеңиздер болот. Панорамасы менен слеповой зона бар, повторитель зеркало. Ал тарабынан ушу бамперлерин биз каратып коет экенбиз. Коддору жакшы. Лобойлордон трещина кеткен жерлери жок. AX комплектация машинаны колдон чыгарбайсыздар. 2020 24 65 000 миль.